Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Imamanta pakana mana tiyanchu. Huchakunata pakaq runaka mana alli kawsay tukungachu. Ashtawanpish tukuyta willashpa chay huchakunata sakijka Tayta Dios llakishkami kanga. Proverbios 28:13. Pi mana allichirinchikchu pandaringapajka. Shinapish tukuykunami shuk kutinllapish pandarishkataka charinchik. Tukuykunallatakmi ashtawan tukuy paqtanata munanchik. Shinapish mana tukuykuna paqtankunachu. Alli willayka kanmi pandarikpipish chika pandarishuntakmi. Dioska ñukanchikpaqka khuyaytami mirachin. Ñukanchikllawanpiq mana rurarishpa kikinpaq kawsaypika shuk llakiri tiyanchu maypimi pandarikunki. Adanmantapish Evamantapish kallarishpami gentikunapaq aycha munayka ñukanchik huchakunata pakanaman pushan. Wakinpika Diosmantapish pakay tukushkatami yuyanchik. Chashna kaqpipish chayta ruranaka ñukanchiktaka imapi mana ayudanchu. Ashtawanpish Diospaq ñawpaqpi ñukanchik imashina kashkatataq rikunapimi harkan. Kanpaq huchata pakanata saki manapi yachanchu manapi rikurkachu nishpa. Shinallatak chay hawa mayhanman rimay. Ayudachu mañay shinallatak Jesusta kati. Hawallachu mana. Shungullapi llakirinamanta ashtawanmi ministerin. Shinapish huyaq Dios arinishka shina llakishka kanapaqka achka valigmi. Mayhanwan shuk parlanakuyta chari. Iglesia michigwan, pusagwan, riqsishkawan Jesusta kati kutinpay llakishka kanaka tukuymi kanpaq kanga. Allimi uyarinnachu. Diosta mañay kanpaq kawsaypi imata kikin harkarinapi ministishkata rikuchichun. Mana kashpaka imata rurayta kallarinapi. Payta uyay kutin hipataka imata nishkata paqtachi. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.